Ya oke Leslur, kembali lagi di channelnya saya Sunarto M18. Oke, di video kali ini ceritanya saya akan membuat sinematik truk pilot darat ini. Kok kedatangan bocil-bocil nih iki. Kedatangan bocil-bocil. Kedatangan bocil-bocil membawa senjata. Senjata spiritus ya. Jadi kedatangan bocil-bocil, dan ini konten kedatangan bocil-bocil yo. Aslinya mau bikin konten sinematik truk pilot darat ini, cuman kok kedatangan bocil-bocil seluruh. Saya kok buris seluruh sih om. Nah, oke. Lagi ceritanya pada ngame iki arep pada mukbang ya. Apa di? Van. Iya, oh, ceritanya arep membuat sinematik tapi kok kedatangan bocil-bocil pada main meriam spiritus bola lah iku. Kok padang ramem. Lah iku wis senjatane. Lah iku. Anjay. Widih. Wih. Suaranya ngowaris lur. Nah, itu yang kemarin yang kemarin di TikTok mau bikinin truk raksasa itu. Nah, itu orangnya itu. Nah, ini bocil-bocil pada berkumpul di rumah Sunarto 18 ya. Nah, iya, kedatangan bocil satu lagi seluruh. Mana ngumpul. Beres. Coba tumpakna. Tak kayak kontane. Waduh. Ya ora sih. Mana sepedok mong. Jal semprot maning. Anjay. Waduh. Sung. Ora. Jeris main mie gelas ris. Film pangsit. Pangsit. Iki aku kok. Yuk. Iya. Kita. Wis ayo. Jadi pada rasane. Ya ana casar nih, lebih cas. Cas, nih cas. Weh. Senjatane sapa guys lur, mun ini kok ngari kae weh. Senjatane. Anjay. Lagi datangan bocil-bocil padang. Wes. Mau membuat sinematik truk apa pilot darat kok malah kedatangan bocil-bocil seluruh ya anjay. Pada nongkrong. Kata-katanya jangan lupa like, dan subscribe please. Aduh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, channelnya Sunarto M18. Sekarang mau gue. Ngomong Sunarto M18. Sunarto 18. Waduh. Sunarto M18. Ya. Ngomong ora, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe, bro. Jangan lupa komen dan subscribe. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya. Nah, ini mau membuat sinematik truk si pilot darat kok kedatangan bocil-bocil seluruh ya. Di next video pokoknya ya kita dibuat sinematik ya. Oke. Sunarto 18.
Kucing. Kedatangan fosil-fosil seluruh. Kalau kok tapi sitik lah. Berarti dan di video kali ini Lewat lagi. mau membuat sinematik truk pilot darat malah kedatangan fosil-fosil. Ini kucingnya dalam. Demi yo tak adina ndak ora mumpang. Ora Lang, lang. Jeruk tuh yang gue kayak dini panjang jeruk tuh. Demi nang kok. Bulang. Ya monggo, yo. Tugas apa? Esta jus. Berarti sok 1000 oke. Pulang balik. Aja ora wis tak semono ben kan luka. Kok ngatur. Cek sepatu meneng. Mrono. Alhamdulillah. Wede. Aku meriam di cil, meriam di. Wes, munine. Kok mesti koyo iki weh? Pancet? Jal. Pancet ah? Iku iki pancen Pancet lho. heeh. Ora uculmu kowe ngancek-lekno miring kowe iki dadine nganu. Arta legakno, Pak. Nganu miring. Rame slur, bocil-bocil. Halo guys, Madhepe mrono Mbak Noni. jangan lupa like, komen, dan Widih. subscribe Ya, Sunarto M18. anjay. Kita nyalakan Gas. orang mumpan. Widih. Ada lagi siji loh Kang. Oleh. Nama desa polisi. Aja nemen-nemen lo. Nang madrasah kang ono kuwi kok wong PPN. Sana sih. Sengene. Ngendi dolane ngendi? Ana kuburan pe wong men dotangi. Iya aduh. Kakean wis pertos aduh geger ya. Duh, Spertos kakean iki. Ngene jal. Waduh. Tugel barang iki. Ganti iki. Kontrakan 2000. Heeh, tanggo tuku iki meneng. Yo ter. Ya tuku yo. Iki ijoli. Aduh, larane nemen dah. Wis mon sengani wong. Ris. Jen pono. Ora. Oh, ora ono. Bocor seluruh. Seperti kakean iki koyone cah. Lem Korea mesti kowe iki jangkrik. Ya, Sil. Terus Bi, iso dilem ora? bisa. Bayar? Bayar? Ya jelas ta. Jelas? Heeh. Bayar apa sih bayar tolong mana kowe? Padahal lem akeh lho iki wis tak beli iki apa rene? Apa guys wis tak beli iki pasir. Zaman ya para bedele zaman wong. Jaman. Aman. Anjay. Iki opo ngene akene. Kon sing kelek bocor. Dibenerke dulu follow. Follow channel. Sunarto M18. TikTok wis di-follow bro, Sunarto Jogja Style. Yang wis Den. Wis le. Ya. Wis, oke. Wis ra masa ora Den. Iki dene dibenek namane iki. Subscribe dong. Iya, bener. Oke, palingane videonya sekian aja. Jangan lupa like, comment, dan di-subscribe ya, oke? Loh, kata-katanya jangan lupa like, comment, dan di-subscribe dong. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, guys. Ya, oke.